Так, Горный, онна татта командаларын кирселерин көрөкпүт билген. Эгин этер приветствие команд. Встречаются команды Таттинского улуса и Горного улуса. Приветствие команды. Судьялар бастыкы судья Пахомов Мичель. Второй судья Назаров Геннадий, вторая категория Ангар. Приглашается стартовый состав играющих команд. Стартовые составы командалар кеннере. Билген көрөкпүт. Игрок номер 7, Потапов Ян, Татта стартовый состава. Булардан игрок номер 1, 19 номердах игрок номер 2, Иван Потапов капитан. игрок номер 5, доктор медицины. Тренердара Меме Потапов Иван Иванович. Приглашается стартовый состав Горного улуса. Горный Игрок номер 2, командатын стартовый составтара. игрок номер Чемизов Игорь 60 номердах капитан. игрок номер 9, Яковлев Иван, игрок номер 11, Архангельский Дмитрий, игрок номер 12, Яковлев Олег, Николаев Олег. Не, выгурдук составтах басты партияны халыктары командалар. Бастыгыннан подачылыгылар. Команданы бастыгыннан подачылыгылар Горный улуун командада. Подачага турар Виктор Лукин. Свисток теата. Онню халанар. Денис Липсов татта. Бәйтін команда тер. Басты партия басты көчкотун алар. Аксан 1-0. Таттан подачылыр Иван Потапов. Татта командатын капитана. Сергей Голков сайыр. Тоқтоқ. Сергей Голков Аксан 2-0 оңырыр. Виктор Лукин Ауккоққор Аксан 3-0. Иван Потапов подачылыр 2-3 сылттырық. Метр хеттонағыз руха. Сергей Голков барыңы маневрын қатылыр. Аксан 4-0. Чемицов Аксудон блоктолар, таттылар Аксан 5-0.
Uyban Batapov Padaçaları belimdene durur. Setka Aksan 1-5. Горныйттан Padaçılığı varan yer 12 nömerde Олег Николаев. 2 тыгынча лақтырық. Руха метр ағуын. Денис Лепсов ауққа берді мәчігін Ақсан 2-5. Сергей Голков ақсар, аут. Ақсан 3-5. Олег Николаев подачалата. Горныйдарға ошибка дир. Судья Ақсан 6-3. Денис Левсов подачылыр 2-тінші лақтық. Руха метр ағуын 3. Игорь Чемизов Ақсутаны ме бұлықтылар. Ақсан 7-3 болыр. Саргылан Яковлев подачаға ұтыр мәшін Ақсан ағыз 3. Денис Лепсов подачалыр. Сергей Голков сайыр. Горныйдар тешөйдігіламарын. Даштуыдығы макка қалылар. Ақсан 9-3. Денис Лепсов подачаға. Подачта таққават. Сетка Ақсан 4-9. Горныйттан Андриан Яковлев подачалыр. 2 нөмердәқ 2-тінші ғылтырық. Руха метр ағуын. Янсан Докторов Ақсута сетка Ақсан 5-9. Сергей Голковқа пас, соқсыр. Он беске. Сергей Голков. Подача орыр. 2-тінші үсіллақ түрек ол. Руха метр ағуын. Саргылан Яковлев. Үстәқ бойын көддірді Ақсан 6-10. Горныйттан білген подачалыр 6 нөмердәқ Игорь Чемизов. Горный оғын командатын капитана. Саргылан Яковлев Ақсан 7-10 оғырыр. Команда ошибка дейілдер. Ақсан 11 хетті. Таттыттын хүрбес нөмірдәқ Олег Малышев подачаға тұрыр. 2-тінші тетіллақ тұрық. Метр ағуын 3. Руха.
Янсан Докторов ақсаны 12 хеттен орыр. 12 хетте ақсаңа Горный луға тайм-аутылар. Тайм-аут бітті. Ақсан 12 хетте. Таттылар 5 очконнан 12 хеллер. Таттаттан подачылыр Олег Малышев. 12-7. Виктор Лукин. Ауқоққор ақсан 13 хетте. Олег Малышев подачалыр. Саргылан Яковлев. Ақсаны алыс 13 соңырыр. Саргылан Яковлев подачалыр. Ян Попов. Команд очколар ақсан 14 ағыз. Подачаға баран ехер Янсан Докторов. Кетенче үсіллақ түрек ол. Руха метр ағуын. Виктор Лукин. Ақсан 9-14. Горныйттан подачылыр Дмитрий Архангельский. Ағуын 4 ұллақ түрек. Руха метр ағуын 2. Денис Лепсов. Көнті бәкке қалар мәчікке ақсан 10-14. Ян Попов. Тибеті мәчігер ақсан 11-14. Виктор Лукин. 12-14 Горныйдар чуга хаталдар. Дмитрий Архангельский подачалата. Денис Лепсов. Ауқы табісті мәсеген ақсан 13-14. Татты хаваны тер замена. 13 номердәк Семен Рахлеев. Онюга еттігір. Виктор Лукин. Уже иккес кейден. Түхерер мәчігін. Оның ақсаны тәңнер. 14-14. Ян Попов оқсар. Блок.
Blok kömürüspete Aksan 15-14. Yan Popov подачылыр. Сергей Голубов Аксаны 16-14 оңырыр. Ян Попов подачылары кетен турар. Виктор Лукин чөй быһыла хол. Аксан 15-16. Подачаға барар. Виктор Лукин 9-3 сыллақ түрі қол. Роға метрет 9. Подачта алып көрар. Аксан 17-15. Татта командатын капитана Иван Потапов подачылыр. Андриан Яковлев бәйтін командтары очко ағалар. Аксан 16-17. Подачаға барар Олег Николаев. Сергей Голубов ақсыр блок. Ян Попов атарыр мәчігін. Блок аут. Сарглан Яковлев. Аксаны тәңнер 17-17. Игорь Чемизов бәйтін командатын инники тахарар. Аксан 19-17. Татларға замена. Үш нөмірден Денис Лепсов тағыста. Сергей Голков сайыр. Игорь Костур мәчігін. Сергей Голков сайыр. Аут. Аксан 19-17. Татта командата тайм-аутылар. Hübbe 17.
Олег Николаев подачылыр. Ян Попов тоқтауық. Сергей Голковқа подачылылар. Либерчо батик принимайдыр. Сарлан Яковлев басқа мәчігін ауққыдыр. Ақсан 19 хүрбе. Таттыттан үс нөмірді Денис Слепцов подачыға барар. Игорь Чемизов Ақсан хүрбе 1-19. Горнайттан Андриан Яковлев подачылыр. Янсан Докторов Ақсан 19 хүрбе 1 оңырыр. Сергей Голков Таттыттан подачылыр. Сетка подача кайында қуат Ақсан хүрбе 2-19. Игорь Чемизов бірген подачылыр. Горный командатын капитана подачылаты. Янсан Докторов ауққыдыр. Ақсан хүрбе 3-19. Игорь Чемизов подачылаты. Сергей Голков мәчігін ауққа ұсты. Ақсан хүрбе 4-19. Контрольный мәч Горный командатыр. Игорь Чемизов подачылыр. Бебес 19 Ақсаннан Горный командаты басты партияны кайыр. 2 партияны күтәуіт. Иккис партия алынар. Бастығы партияны татты кайбыда.
Tatta командада подачалыр. Сергей Голков подачаға тұрар. Подачты таққыват Ақсан 1-0. Горныйттан подачалыр 12 номердәк Олег Николаев. Ян Попов. Күстәк бұғыны көддірер, оның Ақсаны тәңінер, Ақсан 1-1-ге. Таттыттан подачалыр 19 номердәк Иван Потапов. Татты командатын капитаны. Саргылан Яковлев. Ақсан 2-1 ұрыр. Подачылары тұрар Андрей Яковлев. 2 номердәк Горный. Олег Малышев. Ақсаны тәңінер 2-2-ге. Семен Рахлеев. Татта подачалыр. Саргылан Яковлев. Мәчеген ауққытыр. Ақсан 3-2. Семен Рахлеев подачалыр. Саргылан Яковлев оқсор. Поле. Оның Ақсаны тәңінер 3-3. Игорь Чемезов подачалары. Осты тұрар Горный командатын капитаны. Янсан Докторов. Ақсан 4-3. Ян Попов білген подачалыр. Григорий Румянцев. Прием атаммат. Ақсан 5-3. Докторов. Ақсан 6-3. Подачалар Ян Попов. Янсан Докторов вау коққыр Ақсан 4-6. Подачылы баран хер Саргылан Яковлев. Горный. Саргылан Яковлев подачта уккырар Ақсан 7-4. Олег Малышев деген подачылыр. Таттамачыға таққывата Ақсан 5-7. Дмитрий Архангельский білген подачылыға. Нибары мәчігі тағарар.
Виктор Лукин. Блок аут. Ақсан 6 хетте. Дмитрий Архангельский. Подачалары бөлімнен тұрыр. Горный команда тақсаны тәңнір хетте-хеттеғі. Ошибкалыр татты командата. Онна Горный bir очконнан өрөтчөрөйтөр. Ақсан ағыз хеттеғі. Таттыларға замена. 2 нөмірді Эрхан Масоркин. Онюға күттір. Ошибка татты командатыр. Горный 2 очконнан 52 даққар. Татта замена 9 нөмірді Герасим Турнин. Онюға тағысты. Янсан доктора Фоксотон. Блоктулар Ақсан 10 хеттеғі. Дмитрий Архангельский подачылы тұрыр. Горный мячен құстыр. Виктор Лукин, Оксар блок. Сарглан Яковлев. Ақсаны 11 хеттен орар. Дмитрий Архангельский. Виктор Лукин сайыр. Тоқтауық. Сергей Голков. Осы дүгеннер мәшігін. Виктор Лукин, Оксар блок. Ақсан ағыз 11. Подачылы баранер 5 нөмірді ақтаттыттан Янсан Докторов. Сергей Голков. Ақсан 9-11. Янсан Докторов подачалата. Ян Попов. Виктор Лукин сайыр, Тоқтауық. Ян Попов есі сайыр. Виктор Лукин. Ақсаны 12-9 соңырыр. Онна подачаға барыр. Сергей Голков. Ошойдығыста Ақсан 10-12.
Игорь Чемезов. Ақсан 13-10. Горныйдан подачылыр Олег Николаев. Ян Попов. Мәйтін команда 4 очко алар. Ақсан 11-13. Иван Потапов. Татта команд капитаны. Подачылары тұрар. Татта талаққыта хатаммат. Ақсан 14-11. Андриан Яковлев. Подачылата. Игорь Чемезов Оксор. Блок. Сарглан Яковлев. Оксотан Тавлувата. Ақсан 12-14. Семен Рахлеев. Подачылыр. Сарглан Яковлев. Ақсан 15-12 орар. Игорь Чемезов. Подачылата. Аут. Ақсан 13-15. Ян Попов. Татта. Подачылыр. Сарглан Яковлев. Ақсаны 16-13 соңыр. Онна подачылы барар. Виктор Лукин Ақсыр. Ақсан 13. Сарглан Яковлев. Подачылыр. Дмитрий Архангельский. Ақсан 19-13. Татты команда тегер замена. Бебирис темелдах. Ариан Турнин. Оннюга кеттер. Виктор Лукин подачта Ақсуты таққыват. Ақсан 14-19. Эрхан Масоркин. Татта подачылыр. Виктор Лукин. Ақсан 19-14. Дмитрий Архангельский. Подачылыр. Сергей Голков. Давай бейлер көндірір. Ақсан 15-19. Таттан Янсан Докторов. Подачалыға.
Подача таққабат, сетка, Ақсан Хүрбе 15. Виктор Лукин, Горный, подачалыр. Сергей Голков, Ақсан 16 Хүрбе оңырыр. Сергей Голков подачалата. Ян Попов 16 Хүрбе. Татта команда тайм-аутлар. Ақсан вәтті Хүрбе. Кес партия алғы барар. Татта ола. Сергей Голков подачалыр. Ян Попов. Ақсан 16 Хүрбе. Татта чуға хатар. Игорь Чемизов. Ақсан Хүрбе 19. Олег Николаев подачалата. Ян Попов. Бәйтін команды қазды түгілін үшкоғалар. Ақсан 19 Хүрбе 1. Иван Потапов подачалыр. Саргылан Яковлевка бастылар. Поля төхерер. Ақсан Хүрбе 19. Андриан Яковлев подачалыр. Ян Попов ақсар. Блок. Тоқтағық. Өссейдоқ. Горнайдарға ошибка. Ақсан Хүрбе 2. Семен Рахалеев подачалый воронер. Саргылан Яковлев. Шөй бұғылақ ол. Ақсан Хүрбе 3 Хүрбе. Игорь Чемизов. Горный. Деген подачалыр. Ян Попов мәшіні тарар. Виктор Лукин.
Kayıtta maçın assan hüdbe 1 hüdbe 3. Татты командтар замена Денис Слепцов. Ойынға кирер. Ян Слепцов подачалыр. Hüdbe 3 hüdbe 1 ақсаңы. Горный команда тайм-аутлар. San hüdbe 1 hüdbe 3. İkisi partiyalığı barar. Badachılır Yan Popov tatta. Sırtlan Yakovlev. Tohtaho. Sergey Golkov. Aksotu bloktular. Aksan hüdbe 4 hüdbe 1. Kontrolni мяч Горный командатыр. Яковлев началата. Виктор Лукин. Сор касание бар демолла hüdbe 5 hüdbe 1 ақсаннан Горный командата 2 партияны көйер, опсы ақсанға 2-0.